Ismail uthi ngumfanyana nje wakwaNdlovu ngapha eMozambique. Amen. Suka kude. Elinye ilanga ngake ngafunda isikole. Kwakuba nesikhathi lapho khona mase kuzovulwa izikole sithengela suku baba ezosithengela incwadi zokufunda ama exercise. Bese sithengela nezinto zokwakhava. Kwakuba nosuku lapha esihlala khona nje usuku lonke umuntu nomuntu akhava exercise lakhe noma ama exercise akhe. Kodwa uma exercise noma incwadi ezazikhona kwakukhona exercise olithanda ngenhliziyo yakho yonke owenza sho ukuthi uma ulikhava uyalikhavisisa futhi libe lihle. Noma pheka ama exercise akho noma wataka nje kahle wabeka kahle lona wawujabulela ukuthi ngathi njalo lingahlezi lingaphezulu. Ngoba sila asizile ukuzokhava. Amen. Asizile futhi ukuzokwenza ukuthi kube kuhle. Kodwa sizokwenzela ukuthi ushembe asikhumbule. Amen. Kukhona indaba kwake kwaxoxilwane kuyixoxo nomnenke. Lithi ixoxo hayi mina wena mnenke mina ngakushiya. Ngingahamba ngize ngibuye wena ungakafiki lapha ebesiya khona. Uthi umnenke hayi ngiyavuma ungangishiya. Kodwa mina la ngihamba khona kuyabonakala ukuthi mina ngihambephi. Kwakuzoba necompetition. Base beyaqhudelana laba bantu bobabili bahamba bobabili labuya ixoxo laze la ufika la obekuwinwa khona laphinde labuya laseliyama ulokho eyishayele kancane umnenke engajahe ndawo. Thina sobulawa lesi speed esigijima ngaso. Uma sekubukwa laba bahlolayo noma laba bagadile kuyibona amajaji wayeseyasho ukuthi hayi uxoxo winile wawusuthi umnenke mina ngicela ukubuza ukuthi ixoxo ngoba lithi liwinile lihambephi. Uzufike lana wena uhambephi? Ikuphi la uhambe khona? Usuke lana nje waze wafika la ukhona uhambephi? Khona abantu esibabona sebela abahlezi khona kodwa sibazi bafike kanjani. Siyababona bona bahle banezinto zonke kodwa inkinga yethu kasazi ukuthi bafike kanjani la bafike khona. Mhlambe size siphalele ukuthi sihlale nabo noma mhlambe sijwayelane nabo kodwa sazi ukuthi la bahambe khona bafike kanjani. Ufike kanjani la uhlezi khona? Noma la ukhona ufike kanjani? Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubone bafowethu isonto lonakala ezandleni zethu. Sizalwa abazali abamthandile uShembe, sizalwa abazali abayiningelile enkolweni yobuNazaretha kodwa ezandleni zethu asazi noma lobu buNazaretha sisaphethe kahle. Ngelinye ilanga usuku umama nezingane ziyalapho ngoye. Umuntu ke mayipakishela isikhwama noma elungiselela isikhwama kuyashiya ukuthi umntanami la uyakhona abafeni yobafica khona. Zase ziyafika ingane lapho ngoye. Mayifika unomama faka inhloko umama fake nenansuku elihlaza eyigugu ke lapha esontweni. Amen. Angazi uma ungayifisi wena ukuthi ufisana. Ngoba yake yaxoxa enye indoda lapha ngakithi ithi umama noma ubaba engakaze ayikhiphi nansuku elihlaza la kuyiwa khona kuba kaShembe ngeke azafike. Uthi mayingakaze futhi ingene ekhaya angeke azaye la thina boShembe siyakhona. Kukithi bafowethu
ukuthi siyayilungisa lento senzele ukuthi ibe yinhle noma senzele ukuthi ibe yimbi ithukwa abantu ngathi nalo mama naye zajabula ingane zaze zasho emakhaya awusibe nenhlanhla kunomama esizohlala naye awumpela usamukele kahle ngelinye ilanga angena amaklasi aphuma angena amaklasi aphuma ngelinye ilanga kanti eklasini uzoba nabangani ajwayelene nabo awusibani ba bembiza ngegama sibani sike sikubone uthwele inhloko ngesabatha usuku uyapi awusibani uyazi thina nje ngoba ubona kuhlezi kuma imoto ziza kithi kasisweli lutho thina sihlezi sinemali nawe uyabona wabona naye ukuthi hayi ngeke nami lento ngayithanda ngajabulela ukuba nawo lento ngelinye ilanga wabonakala ibeka phansi lesi sithembiso asuka naso la yesuka khona wabonakala shintsha nokugqoka kwakhe wagqoka ngendlela ababengasayiqondi laba babejabulela ukuthi namhlanje sizohlala nomama ufike kanjani la uhlezi khona ngelinye ilanga angifuni ukuba mde ngoba engisazohamba amen ufuna ukuba mfisha nje elinye ilanga kunendoda eyinemali isebenza le ndoda kahle kodwa inkinga yayo yayingakwazi ukuthola abantwana le ndoda yayithi yayibuka imali yayo ibuka nalezi zinto okuthiwa amawili niyazazi nina nifundile asifundanga thina ukuthi umuntu mayisefile imali yakhe yodliwa ubani naye lo baba wayebehlala wayesiyabona ukuthi hayi into ezongisiza ukuthi ngithenge ikati noma isilwane esithize engizokwazi ukuthi njalo ngisithengele izinto ngikwazi ukusebenzisa le mali wayesiya elithenga lo baba leli ikati walakhela ikamela walihlobisa lahlala kahle leli ikati endlini lanethezeka wayivuka njalo ekseni avula umnyango aliphakele lidle mayeqeda aphuma avala umnyango lihambe ahamba emsebenzini ntambama mayibuya aphinda aliphakele leli ikati lakhe ngelinye ilanga athi liyalunguza ewindini labona igundane linyonyoba igundane lilihle lafike labona ikati linyonyoba ngaphandle libamba igundane wayesiyabona ukuthi awu madoda uyazi nami nje mangayo nyonyoba kanje khona incwadi ethi ungalithandiswa nezinto ezisezweni amen wayesiyacabanga ukuthi kanje lapha ngingafika kanjani wafika ubaba ekseni waliphakela ngokulibala kuyenzeka-ke mawutwenza into bese uyakhohlwa wakhohlwa ukuvala umnyango lase liyaphuma leli ikati laya lapha ngaphandle malithi liyafika lifica igundane lithothobele lase liyalibamba liyalidla uyabuya umnikazi wekati ulifica lithothobele liyagula alise kudokotela mayifika udokotela uthola ukuthi leli ikati lidle igundane ebelidla iretex lase lithola infection lathola ukufa bafethu siyakujulayi amen sizothi sikujulayi ubucabanga izinto ezingaphandle naleli yakati ukuba lifisanga izinto ezingaphandle asingathi bafethu sisendlini sibe sicaba ngaphandle kuzoduma izulu kube namakhaza ufisa ukubuya endlini sinenhlahla bafethu sizalwa abantu abangamaNazaretha kodwa izenzo zethu kayikhombisi ukuthi sizalwa abantu abangamaNazaretha sizalwa abantu ababa nenhlanhla wafika uShebe ethi sisamlinda wasimisa sabashiya bephuza kodwa thina izenzo zethu ayikhomba ukuthi
ungena ko-Shoprite okuthiwa i-parcel count kuleya ndawo uma uphethe isikhwama esikhulu ufike ushiye khona uthole isliphu bese uyaphuma uhambe uye lapho esitolo phakathi uma usubuya ubuyela uthathe lelo phepha olitholile ufike ufake lelo phepha uthole isikhwama sakho kodwa khona abantu lesontweni ngisho ngaxoxa kanjani kodwa baphuma bengezwanga bebe yaphi ngoba besi-right nje siyihlalele sodwa siyahamba siyakuJulayi amen akungahambi kuJulayi okhuzwayo akuhamba abantu abazofika benanele noma bebe okhuzelile kuJulayi kuya abantu abafika lapha babe ngokhuzwayo bagoloze bakhiphele obaba okapu kuxoxa indoda ithi yake yathi begadile ebuhleni mayithi yangena kwenye indawo edokodweni ufica insizwa ziyasebenza angizukusho ukuthi zazenzani kodwa uthi bathi bayakhuza wayesethi lomunye wathi yabona nje manike nangena konke sizonenza yona esho kubaxoxa manike nangena nje nizobona nizokuthola yayisidliwa uthashi enye insizwa yayisithi ngiyaxolisa baba uyazi ubaba ozalayo mangathola ukuthi senza lento angakhala inyembezi ngoba ubaba akazi ukuthi silana wena bayakwazi ukuthi uyabhema bayakwazi wena ukuthi makhala ifoni eyakho ifoni ihlala kusilence uma uyi-ansela ngaphandle kwenziwa yini eyakho ifoni ingadonsi uma uhleli nabantu idonsa uma uwedwa angithi eyakho ifoni ayinayo inetwork uma uhleli nabantu ubukuzala ngisho kuwe sisi ukuthi eyakho ifoni ayinanetwork kayidonsi uma uhleli nabazali bakho ubuka igeneration bakumane uthi naku ujika ngekhona bese uyayibamba mama nabo ufele emntwini benu amen niyawazi ufele emntwini awusuka okhala kabonga ushebe nani laba abantu bomama basuka okhalo lwakho ungamsusi ayingalali mama inkosazane ngale kamelele lingemuva walulele kulele ngaphambili uzofica sesukhuthuzile ufele emntwini ungasenamali umbuzo nje munye bafowethu ufike kanjani la uhlezi khona ngoba siyabuhlana uyini ukuyokhuzwa awuyini ukuyothungayo ethendayo ethile kodwa wena uzotholakala khona awuzukhipha amehlo abebomvu ngoba waba nebhajana nje waba namehlo angathi abomvu hayi ngoba uphuza amehlo nje wadalwa nawo suzohamba usabisa ngawo-ke asihlonipheni emakhaya bafowethu amen ngoba uthi ushembe uyakubusiswa iyawubusisa inzalo yomzimba wakho kodwa masingabalalela abazali bethu ngeke size sibusiswe mhlawumbe ngikhuluma kangaka nje ubaba akazi ukuthi ngila mhlawumbe ngikhuluma kangaka akekho nje owaziyo ekhaya ukuthi ngilana sengigibele imoto eyingaki nje ngase ngafika la ngoba ngiyiphethe asicela inhlonipho amen siyithobe asiguqi la ngoba sazi kakhulu baba uMshumayeli asiguqi futhi la ngoba emakhaya senza kahle kodwa sizofuna ukwenza kahle sizocela ukuthi ushemba kasiphi ukwenza kahle amen akangaphoxeki kuMshumayeli sekumenyezela uMshumayeli kumchunu uyazi ekhaya la ngizalwa khona wazi ubaba wazi umama uyabo ngize lapha nje nami ngiphoqa fike ngo2 suke eThekwini kodwa nje bafowethu asilaleleni abazali bethu amen maningi amazwi inkosi busele kuzwini